Guys. Bentar. Gimana alangkah baiknya kalau misalkan kita samper si Mileayu? Iya atuh. Hayu tuh. Gimana sih? Dia meninggal harus pisan. Ya, Sore. atuh kan dia teh CS kita atuh kumaha sih? Gak apa-apa kali. Ayo Ayo tuh, itu. Tuh kan ada uminya. Ayo, samper yuk. Yuk. Balonku ada 5 rupa-rupa sampahnya. Boga bidadari teh lain mah bantuan ece di dieu. Karon kakak sare budangkeun wae kitu ku takol-kokol gitu. Panakolna eueuh ku ieu gitu. Kurang tarik. Eueuhan, gelo nyeri kepala Eke. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cep Entot, Cep Abon, Cep Kunti, kemarin wae ya. Ini mah atuh abon mah tinu sapi atuh beunah meureun. Nya Cep Entot mah geunah bi. Eta lo. Nya botak teh disebut kunti. Nya atunya. Bel. Hei. Berisik, sia teh. Riut karena batok. Berisik. Nanti mau mencariin dulu ya. Bentar. Aji, tobat Gusti. Dahar jeung tarasi oge meneh kuat ka yang disebut momnya. Anjing Capek aing mah. Cek aing mah emak we nya. Aral Umi. Capek dipanas aing. Naon bisa teh haram? Marah kamu, ha? Ente atuh min. Heureuy. Nya. Yuk, di situ. Nya. Di situ. Nya. Di situ. Nya. Nya. Aduh. Gusti nu agung nya kalapan si Milea ya. Celana baju jorok sekali. Aing mah Gusti nu agung ye gila. Celana apa ini Udahnya. Udah beres. Mom tinggal pergi lagi deh. Pokoknya ngalah cau menang jambu batu. Jambu air. Jambu batu. Oh deui. Jambu air teh. Friend. Udah lama di sini? Kok panas gitu? Hayu ih. Ini lo mau asik? Hayu, orang neangan tangka cau. Nyari tangka cau kemana? Buat apa lagi? Tugan we atuh menang jambu air. Salah. Bukan we neangan tangka cau menangna jambu batu. Dah salah. Neangan jambu air sugan we menang tangkal cau. Apa? Ya udah, waiting dulu ya. Aku ke dalam dulu. Sok atuh cepetan. Lama banget. Pokoknya ngalah cau menang jambu batu. Jambu air. Jambu batu. Eta barudak masih keneh ngumpul debat cau. Gustin, agung. Dari tadi masih keneh air biar mateng. Masak. Haji Mela itu udah keluar tadi. Tadi masuk lagi. Mom. Gimana sih? Ya udah, waiting. Jangan lama Pan. Mana anjing si Mela teh mana? Iya teh atuh ragu-ragu. Si Mami di kemana itu bieu? Iya mah. Milea na burung, mom nage burung di sarwana. Sugan mah. Keluarga macam apa? Naon, ha? Ngomongin keluarga aing? Hah?
Sakirana sikap sian teu sesuai jeung kawan nih. Pesan aing ukur hiji. Sia tong balaga. Naon seri sia. Ini. Ih, enggak atuh. Lihat lagi. Siang heula goblok. Ih, anjing Aisyah rek na. Heeh. Mana nu nyamperkeun anjing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cep entot, cep kunti, cep kemana wae ya pancing anjing cek aing oge cek entotnya Ikut mangeuna. ganeng belum Tah ya lo nyok kunti betak kieu. rabat apa teuing atuh Iya kan aing mas wah kieu madut cuma make salempat. kada sok Lain. Sugan we jambu air sina takal. Cau. Kat.